Gde ste ljudi? Dobrodošli u Ultimate Gaming Serbia DB. Danas ćemo snimati kako ubaciti skin u Rocky Dog. Znači, prosto. Imate, znači link će biti u deskripciji. Znači idete na skins. I vratite, čekajte samo ja da vratim. Znači evo, tu su vam skinovi, znači, za Rocky Dog. Tu postoji 1000 skinova, znači evo. Znači ja sam skinuo 2, ubacam skin za ove kao ikonice. I ovaj skin, to je ovaj, znači Dark Pohonic. Znači, sad ću vam ja to pokazati kako da skinete. Znači, normalno, samo ja da nađem neki nov. Imate tu dosta strana da tražite, znači, tražite. Evo, na primjer, ja ću vam pokazati ovaj Alien. Znači, samo da vidim. Idete download file. Normalno. Evo, tu ću vam skinuti. Otvorite ga. I, vjerovatno, da. Idete ovdje, copy. I sada, idete tamo gdje ste instalirali Rocky Dog. Znači, ja sam u D, program files. Pošto ja imam samo 2 diska, a vama može biti u C i tamo. Idem program files i evo ga Rocky Dog. Sad, 100% ćete imati skins. Sad, da li ćete imati ovo data, help, icons isto ćete imati, znači to morate. Imat ćete ovo, znači, idete vi ovdje u skins i samo idete ovdje, best, yes. I evo, Alien, znači tu je, drugi. Sad zatvorite. Znači, vama Rocky Dog može, meni je dole, pošto mi je ovaj taskbar sa desne strane. Vam može biti gore i s lijeve strane, i s desne i dole. Znači, vi birate sami, birate tako što idete ovdje desni klik. Znači imate smještaj, evo, gore, dole, levo, desno. Možete auto da ga sakrijete Rocky Dog, naprimjer, to vam je da vam se čim ga ovako stisnete spušta sam, a kad bi stisnuli na ovako, on bi ovako stojao. Znači ja ću sad neka ga tako neka bude. Sad da podešite skin. Idete tu, ovdje gdje piše tema, idete tu i ovdje samo nađete ili sad ću ja to da nađem. Znači on je drugi, da, evo ga. I pogledajte. Vidite da ima. Sad ću ja, evo, idem ok. Izbacit ću ovaj run nekako tu. Ili vidite. Znači tema se automatski promijenila. Znači vi ovdje birate bilo koju temu. Znači ja sam izabrao ovu. I samo, znači idete tu. Sad tu. Podešavanja. Teme, ja ću sad vratiti na moju. Da. Evo je. I to je bilo to za danas. Do sljedeće epizode. Ćao.